Kua whakaingoatia te tauā I mate I Afghanistan ina nahi, ko Douglas Hughes e rua te kau maono o na tau. No kaikohe a Hughes, I tukuna ia ki te rohe o Bamiyan I Afghanistan I te marama o mahuru I tērā tau, ki te mahitahi me te rōpū rangawatea ārohe o te ope tauā. Ko era tana haerenga tuarua ki Afghanistan, I naiane kua whakarewahia he arotake e pāna ki tōna matenga. Ko kāpara Douglas Hughes, daki ki tōna whānau me ona hoa, tētahi tangata whakatoi whakapiripiri hoki. Corporal Hughes' death is a major shock for the whānau and for people close to him. He kai mau pū a kāpara Hughes, e waru ona tau I roto I te ope kātua, rua te kau mā ono tōna pakeke. Yesterday at 10:40 New Zealand time, Corporal Dougie Hughes sustained injuries in a non-battle related incident. Kāore I te mārama he aha rātau aitua, e ai ki te ope kātua, kai te arotake hia e rāhuatanga I tēnei wā. Ko mahue mai ona mātua, he taina he tuāhine. Kāore I te hiahia kōrero ki te hunga pāpāho, he oi nā te ope kātua ora te whakaaro I whakapuaki. We are very saddened by the loss of our son Dougie. He was a talented sportsman with a good sense of humour who lived for his career in the New Zealand Army. He will be sadly missed by his loving whānau. He nui na whakapai kai te rere I te takiwā e pāna ki tōna matena. At this stage we cannot rule out suicide, so there is suspected suicide, but at this stage we can either confirm that it is suicide. Koe anō e ai ki nā whakamārama, kāre te tahi atu tangata I pā atu ki aia. The only issues that we can confirm at this stage, there was no hostile action, no operational incident that caused his death. Kai te papa wakarererangi o Bagram aia e takoto ana I tēnei wā. He was a young man with a very bright future ahead of him, and this is an absolute tragedy. Kāre I ārika nā mihi poroporo aki, aroha hoki kai te kitea I tana whārangi pukamata. E ai ki ona hoa, he tangata I nā kaunuitia e te tokomaha, he tiaki tangata, he koi, he kaha hoki. Kai tua kau ona hoa me tōna whānau I tēnei wā, e whakarite ana I tōna tangihanga. Peata Melbourne, te karere. Heoi ka tahi anō te rōpū tōrangapū Māori ka kohete I e rātu rōpū I roto I te whare pāremata, mo te korenga o rātau I āta poroporo aki Ia Hughes I mua I te timatanga o tā rātau tau kume, ka tū Ia ahiahi o te rā apa. Kāre he paku kōrero mō tērā, ahakoa koe a tērā, I haere mō te honore me te kororia o te motu, ki tā wāhi ngari I mate atu I tā wāhi. No reira, māku tonu I nei kōrero e wāhi nā rungi te poroporoaki kia Corporal Douglas Hughes. Tamore ki tonu e aroha atu ana ki aia. Waru tau I roti atu matauenga, koe a tērā kōrero. Ahakoa kāre te tino mōhio tia, I ahatia e tōna mutunga mai, koe a tērā I haere I raru I te āhuatanga o rātau, arā nā tohu o tūmatauenga, me tuku I nā poroporoaki ki aia. Koe a tērā I roto I te New Zealand Provisional Reconstruction Team, e aroha atu ana ki aia, tōna whānau, tōna iwi, tō hapū, e tama, e moi.